Riyanti ndleve hi ku lowu i nongonoko buku Yini. Muhumelerisi ku ri Armando Mhlanga. Vahleri i Bishopo Karls Masuke na Bishopo Ameriku Hati. Kasi amichinini hi ri na madisambitsi Nkuza Mkhambani. Hingo hite to. Awusheni varhandzi vaseketeli va longoloko buku Yini wa untlhanu wo saseka swonghasi wa ti 27 ka January 2023. Amixeweka varhandzi vaseketeli va longoloko buku Yini tindhawu hinkwato leti mi kumeka ka tona, tikweni ra Mozambique, Zimbabwe, Afrika Dzulu, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Zambia. Kona lomu hi hlayeleleke kona hi ni vayingiseti lava hi kumanaka na vomoyeni minkarhi yin'wana ni yin'wanyana hi mayelano ya rito la Xikwembu ku a xuxa na n'wina minkarhi yo tala swinene. Hikwalaho lomu hi kotaka ku mi xeweta mi ri kona siku ra namuntlha la ka milongoloko ya hina ya buku Yini leyi hi khandziyisaka siku rin'wana ni rin'wanyana kumbe vhiki rin'wana ni rin'wanyana hi wa untlhanu ni wa untlhanu. Inge avuxeni ntshamo wa xitulu lo a mi pfuxelaka siku ra namuntlha ni ku khoma longoloko wa namuntlha wa buku Yini hi yena lo wa ntolovelo Bishop Karls Masuke. Na hi kumeka ku hi hacha longoloko lo siku ra namuntlha hi kwala dorobeni ka Chayinchayi laha hi tolovelaka ku hacha hi ri kona. Avuxeni varhandziwa va hina vo saseka swonghasi, namuntlha hi mi khomele nhlokomhaka leyi nge mintirho ya ku joha yi biwa hi ndlela yihi xana. Mintirho ya ku joha yi biwa hi ndlela muni xana. Hi nhlokomhaka leyi mi khomeleke yona siku ra namuntlha ku hi tiphina hi yona varhandzi vaseketeli va longoloko buku Yini. Na hi ku ka n'wina na hi nge se tshokovetela hi pfula tibuku ta hina, hi pfula swihamoya swa hina ku hi fikelelisa hinkwaswo leswi hi nga swi tamela siku ra namuntlha lomu swikhwameni swa hina lomu ku hi ta mi chuchela swona. Hi pfumeleleni kombela le ka hosi ya hina Xikwembu n'winyi wa hinkwaswo leswaku hi lava ku teka goza la mintirho siku ra namuntlha le ka yena. Tatana Xikwembu xa hina, wena Xikwembu xa ku lulama, wena Xikwembu xa tintswalo, wena Xikwembu xa ku endla tilo ni misava ka hini hinkwaswo leswi hi nga ka swona. Hi teka n'wina siku ra namuntlha la ti 27 na hi khomi nhlokomhaka leyi nge mintirho leyi yo biha yi nga va yi biwa hi ndlela muni xana. Hi kombelela n'wina Xikwembu xa tintswalo mi nghenelela emapfalweni ya hina ni le tindleveni ta hina ni le byongweni bya hina hi ku ya hi nhlokomhaka leyi namuntlha hi taka na yona le ka vayingiseti ku hi n'wina mi nga ta hi hlelela yona, hi n'wina mi nga ta hi vekela yona emapfalweni ya hina hi zwa hi kota ku yi twisisa. Hi tintswalo ta wena Xikwembu u rhumela n'wana wa wena a ri wun'we a ta hi felela misaveni. Hi nge swi koti ku endla nchumu ni xin'we hi nga kombelanga le ka n'wina hi vito ra hosi yena Jesu Kreste wa Nazareta loyi a nga hi fela xihambanweni hi laha ku nga heriki. Amen. Hani mama varhandzi vaseketeli va longoloko buku Yini wa siku ra namuntlha, nhlokomhaka ya hina leyi ya ku saseka ngopfu swonghasi ya fenya hi fanele ku ri tiphina hi yona siku ra namuntlha leyi nge mintirho ya ku joha yi nga yiwa hi ndlela yihi xana. Fenya ra rinene leri la ku saseka ngopfu leri namuntlha hi ri khomeke siku ra namuntlha. Nhlamulo ya hina yi hi byela leswi ka nhlokomhaka mintirho ya ku joha yi nga biwa hi ndlela yi biwa hi Jesu Kreste siku leri a nga ta humelela ha lona misaveni a ri ni tintsumi ta yena leto kwetsima ta matimba a ta le ka hi kona ku nga ta biwa emintirho loyi hi ku biwa hi ku hoxiwa tiveni ra ndzilo laha ku getseraka meno ku nga ta va kona ka vanhu lava va kalaka va nga tivi Xikwembu ni lava nga yingisiki evhangeli ya Jesu Kreste. Hi vona lava va nga ni mintirho leyi ya ku biwa hi yona ndlela leyi yi nga ta biwa hi yona. Haleluya. Nhlamulo ya hina leyi hi khomeke laha ka mintirho ya ku joha yi nga biwa hi ndlela yihi xana. Yi biwa hi ndlela leyi. Mara question mark hi le ka nguva ya tintswalo ya ku rivalelana ka Jesu Kreste, nhlamulo yi hi nyika leswaku
yi ta biwa hi ndlela leyo mintirho leyi ya ku biha loko Jesu Kreste a humelela nakambe la misaveni ni tsutsumi ta yena leta ku kundziwa. Hayi, le ku dyoheni, le ku dyoheriweni ka nguva leyi ya tintswalo hi nga ka yo sweswi. Hi endla yini? Hina vadyoheriwa, hina hi dyohaka, hina lava hi nga tiviki Xikwembu, hina lava hi nga yingisiki evhangeli ya ka Jesu Kreste, lero hi nga ti hi ta hlangana ni ku biwa loko hi byeriwaka ko enhlamulo wa ku vutisiwa ku mintirho ya ku dyoha yi nga biwa hi ndlela yihi xana. Hi kona hi le ku dyoheni nkarhi loyi nga ka vona. Ni sweswi ni vulavulaka a ni ti sindzhaku na mina ni ri ni vulavula leswinene, kodwa ku ni muyingiseti kumbe vayingiseti la swi to ka swi nga va khomi kwata, va ta kwata kumbe va lan'wa loko vo he Bishop u hi vavisile timbilu hi nhloko ya mhaka ya wena, hina a ha lani ku yingisela. Yo wa dyohela sweswo ni fanele ni ku vamakwerhu loko ti vavisekile timbilu ta n'wina ni rivaleleni, ni twa vona ku va ni rivalela kumbe va ni rivaleli, hikuva ni va vavisile va ni byerile ku ni va vavisile ni ku ni rivaleleni. Va ri yini vona ni nga va vavisa hi rivalelo leya mina ni kombelaka? Ku ri yini wena hi rivalelo ya makwerhu leyi a yi kombelaka loko u mu vavisile mbilu? Nkarhini wa sweswi hi nga tshama kola, na we u nga tshama kolawo, na we u fambaka kwalawo, na we u tirhaka, na wena u nga le ku tsemeleleni ka hanyanisi ya ku la ku ya ku swekeni u ta kuma ku dya kumbe u ta kuma ku dyisa mbulu ye wetelo, u swekela vanhu hi wetelo, u kone ku tsemeleleni ka nyama ya ku la ku swekela vayingiseni. Va ku nyama ya wena leyi u nga swekelela yona leyi hi hakeleli mali mahala, a swi twali nchumu swakudya swa wena, mali leyi hi la ku yi hakelela yini? U ta ku yini? Mhaka leyi se yi ya le ka n'wini wa wetelo, a ta ka n'wina vatirhi va yena va ta lava va ta vula leswaku a makhastama mari a mi swekanga kahle. Ku n'wina mi tiva siku rin'wana ni rin'wana mi sweka hi yo ndlela yo le ku dya vanhu va tsaka va endla hinkwaswo ve ni ndhuma wetelo ya n'wina. Namuntlha ku ta huma lomu yingisitaku a hakerile mali mahala, a swakudya swa n'wina leswi a swi mi khomanga kahle, a nga va hakeleleni mali ya yena. Mi ta ku yini n'wina vasweki va swakudya leswi? Namuntlha mi byeriwaka ku a mi swekanga kahle ku masiku ya ku tala mi sweka ku dya ku tsaka vanhu van'wana va tekeni tipeceni na va tirha kwala ka yo wetelo na mi swekisa sweswi mi swekisaka swona. Swi ta mi khoma njhani loko yi ta mhaka yi fana ni yoleyo xana na? Hikwalaho hi nge a hi xixeni varhandzi vaseketeli va Nongonoko Buku ri yini hi nhloko ya mhaka leyi ngi mintirho leyi ya ku dyoha yi nga va yi biwa hi ndlela muni xana. Hina hi le ka nguva ya tintswalo ya ku rivalelana nkarhi lowu hi nga ka wona. Nhloko ya mhaka yi ri mintirho leyi nga va yi biwa hi ndlela yihi xana, mara hina hi le ka nguva ya tintswalo ya ku rivalelana. A hi xixeni hi yona vayingiseti va hina mhaka leyi, hina hi mi nyikile nhlamulo wa nhloko ya mhaka leswi nga vutisa swona. Nhloko ya mhaka ku mintirho ya ku biwa yi biwa hi ndlela yihi? Yi biwa hi ndlela yole yi nga mi nyike hi yona ya ku yi biwa hi ndlela leya loko Jesu Kreste wa Nazareta a ta humelela la vumbirhi la misaveni, hi yena loyi a nga ta ba mintirho leyi ya ku yiya hi ku yi teka a yi hoxa tiveni ra ndzilo, laha ku nga ta va ku hi ni ku getsela ka meno, ku nga ta va ku hi ni rifo la vumbirhi koho. Yi ta biwa hi ndlela leyo. Hi yihi mintirho ya kona yoleyi yi nga ta biwa hi ndlela leyo? Hi leyi ya lava va nga tiviki Xikwembu, hi leyi ya lava va nga yingisiki vhangeri ya Xikwembu, hi leyi ya lava va gandzelaka swikwembu swa hava, hi leyi ya lava va rhukanaka, hi leyi ya lava va oswaka. Hi ku ya hi ku tala ka leyi mintirho ya ku yi nga lavekiki, ku yiva, ku dlaya, ku endla swilo swa ku taniya, va ri yi ta biwa hi ndlela yoleyo. Wena ke makwenu wa mina u titwa njhani leswi u dyohaka? U titwa njhani leswi u dyoheriwaka? Munhu a ku dyohelaka a kombela rivalelo, u mu yisa kwalaha ka mabiwo wolawo yena ya ku a dlayiwi hikuva ku dyoherile? U ri yini we? Hikwalaho murhandzi museketeli wa Nongonoko Buku yi ri yini? Hi nge leswi hi nga mi khomele swona siku ra namuntlha vamakwenu va mina va ku mi rhandze hinkwenu hi mbilu basa pa hi sweswi hi makwalo. Ku na yo Nongonoko a yi tekanga nkarhi wo leha swivutiso ya yona, na hi ku ka n'wina a yi nge mi siyi ntsena mi tshamisile sweswi. Fambani mi ya dyondza tindzimana leti ti vulavulaka kahle hi nhloko ya mhaka leyi hi mi dyondzeleke yona namuntlha, hi mi tisereke yona siku ra namuntlha, hambi hi ku yi hlamula nhloko ya mhaka leyi tanihileswi hi nga yi hlamula na hina. Mi twa ku Papa Masuke leswi a nga yi hlamurisa swona hi swoho kumbe hi swona? Swona swilo leswi a vulavulaka Papa Masuke hi naswo Bibeleni kumbe a hi naswo ke? A hi tekeni tindzimana leyi hi ya swi kambisisa kona varhandzi vaseketeli
valongoloko buku yi ri yini hi nge switsalo swa n'wina leswi mi nga swi khoma a hi tsareli tindzimana hi nga ta xuxa hi tona hi twa leswi hi vulavuleke hina va Papa Masuke ku hi vulavurile swilo swa swinene kumbe a ho ti sungulela hi swi vulavula na hi swi kuma kwihi hi tsala va Tisolinika va vumbirhi 1 verse 7 8 na 9 hi nyima na hi vona 10 hi dyondza tindzimana tinharhu la ka ndzimana yoleyo ya va Tisolinika leyi hi mi khomeleke nayo yona siku ra namuntlha va Tisolinika va vumbirhi 1 verse 7 8 na 9 hi dyondza tindzimana leti tinharhu ntsena le ka va Tisolinika hi twa ematshalatshala ya timhaka leti hi vulavuleke hi tona siku ra namuntlha hi tlhela hi ku a hi tsareni ndzimana leyi ya Matewu 25 verse 46 Matewu 25 verse 46 hi tlhela hi tsala evala Roma 2 verse ya 8 na 9 hi dyondza hi nyima na hi vona 10 Varoma 2 verse 8 na 9 Varoma 2 verse ya 8 na 9 hi nyima na hi vona verse ya dash hi hetelela hi pfala hi xikhokotsila xikulu hi ku ya hi mina leswi Bibele ni byelaka swona munhu wo rhandzeka swinene eka hosi ya hina Jesu Kreste a tlhela hanyanyana ku nyavula evuton'wini bya yena bya ku hanya i nga Johani loko a tsarile le ka buku leyi ya nhlavutelo loyi la ku mi tsala swona a hi tsaleni nhlavutelo ya 21 verse ya 8 hi dyondza yo ndzimana yo liya ya 8 ntsena mara yi hi khomele swilo swa nkoka swinene hi nga yeni na hi nyatsa yi hi khomele swilo swa nkoka swinene leswi hi vulavulaka hi swona nhlavutelo 21 verse ya 1 hi dyondza ndzimana ya 8 ya vona na hi nyima verse ya 9 hi tindzimana leti hi nga mi khomele tona varhandzi vaseketeli va longoloko buku yi ri yini ka 15 minutes leyi nga vulavula yona siku ra namuntlha na hi ku ri ka n'wina tata mara na hi nga se pfala swipfalo swa hina kumbe ku huma tihofisini a hi tlheleni hi ya vonga le ka Xikwembu lexi nga hi nyika 15 minutes leyi na hi vulavula hi ta dya 17 minutes hi ku katsa na xikhongelo tata wa hosi ya hina Jesu Kreste tintswalo ta wena ni ku rhula ni ku kwetsima a swi vele ka vayingiseti hinkwavo lava yingisereke elongoloko wa siku ra namuntlha wa buku yi ri yini lowu nge ka hina mintirho ya ku joha yi nga va yi biwa hi ndlela yihi xana hi ri Xikwembu xa tintswalo Xikwembu xa ku lulama hlantswa mapfalo ya hina ni tindleve ta hina hi ve ni vuyingiseti lebyinene leswi hi kalaka hi nga swi wisisi hi vutisa Xikwembu ku marito ya wena a ma ri ku tshuka ma ve ni notwa la ntima kumbe ra ku tshuka le ka wona ma la ku tshama mabasile pa hikwalaho hi ke loko hi nghena hi kombela loko hi heta hi bonga le ka wena ku tintswalo ta wena Xikwembu tikulu leti hi yengeleke tona ta ku hi wisela n'wana wa wena Yesu Kristu a ta hi fela swidyoho swa hina la misaveni leyi hi dyohaka siku rin'wanyana tintswalo ta wena hosi a ti yandzi jikelele misava hinkwayo hi laha ku nga heriki amen Dumale, babo, dumale,